Haka khat khandai tarik risau ar hajar ar pusau ka seng kentai Catholic kala penlong ya ka seminar basisni ha Bethany Institute lum umpi. Haka ni ka seminar lawan ban ajing hikai da Reverend Padar Edward Sten halor ki kam syakri ya ublay. Upadar Edward ula penslur ban long parabor ki bakloi bat ki basyidrhem ban penpriang ya ka kubor babha jong ublay. Esther kamut hidden lame buri. Te buri ya kai buri ya kata ka hok buri ya kata ka jinglong blay buri ya kata ka jing shisha bandala de kapor ban penpau sa penpau mo dala de kapor ban penpau sa penpau namar lada ngisu penpau belum maru kamlong kire. Ketika jumut Esther kamu kadai courage, kamu kadai kecing slur. Esther kamu bravery, kecing slur courage, bravery. Kadai kecing slur he, senang ta kateuru ia kecingay bat ka devotion, kabadab da kecingay bat ka devotion. Nangta kabadapru da kajing itna bat kajing star beauty and wisdom de kata kadai kajimut jong kini ki kentin kiba lese ngilapai na dumene bat kapasau kadai hidden strength and talents kano kakentai lade unong no briu ubah kami lade ba uday baslur courage and bravery uno briu kano briu ba kami lade ba kadon ka jingay ba ka devotion ka jingi tenan ba ka jingsta ka baburi ya ka jingklain ba ka sap ka pom kilong pun ka Esther ka bakarau. Lapan synganya kani ka seminar da kajing dan rengkat lang ka Sister Mavis superior ka Seng Bethany kilong kumilong kwa ki khon samla jong ka block D kirang ba balang kinong kit kam jong ka Seng Kenthei bat ki Seng samla jong ka CMC block D. Lapan kut ya kani ka seminar da ka mas pekhoj balapan menta da Reverend Padar Edward Sten. Kakamram jong ipun Kristen ha kabalang ngatharai tilayo singaw sipun kiai na do manem step pat menta kano pasir umju kempian sua pangansyam sua panganten kamas buhoy apa patun kemau ya kay Bapak Paulus pula keren ha ka siti ke jumbu ha kabawong ba habang kemau ipi nasai duwai na kabenta hajupi kajing duwai ru kadai ke kamram Kristen kejungi bagi duwai iwei margelian nangka hak gospel tisuang ubalen yang man kapercai ngarungan berlen iu kamar pa junga ba teneng kabumur iu kene kamur ba kibaken tem ya lagi jongkikan kamram kum ki Kristen kumulong kajing kla yo kris akabagi pendep ya ki kamram dini kum ki Kristen habang pendep ha ki kamram dini kum ki kun kabalang ki kun Kristen kabon kla ya ujisu dan ba ki kam ki jemi sedangkan gamat ke ba lai ke ujisu om ba kato kan ki pop ki ba mati pile persya u kun jong ubreu dan don cima harila da pile pop persya bersih bokoi om don cima ke kita ki ba ujisu kadang ni lese kawai ke de jinnya tidlam lada ngale persya de tidlam ko cuma kalong persya yang muslim ladang ale ya ki iba bah kabumud ba ngasya ya lam hawul se ladang ale ki pat ki pomnya de dur ba de Kristen de tengah kamud ngasya ya lam ki wei pa
Jadi nama kata kadau ba ngi dan kam pikir bah bagi lain kita ke baharo. Di lada ia persyai bahok kepada tim dan juga keren kaba lese waktu marjan marpa juniru di kubur baka de hok tadi di sisa kamut ladai le persyai kata kalau bagi le persya ya ke jinsai ke bo mensim wai ya ke jinsai ke ba mensim upasya ini. Jadi nama kata kadau kuno Jika